Hallelujah. Ai te tonu le nganga. E ala na tatu mawhaia o na whaia le ngā ruenga. Ono le mana o le nganga pa I o le tua. That's the only reason why we can do the ministry. Is because of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit in our lives. So Swani Yatoe helps you. Whatever you're going through in life, if it's so Swani Langang Pa Yatoe, it's all manu malo. It's all fear. No te inga le nganga. Ina ia tātou maua le mana o le nganga pa I o le tua. O fuafuanga ia Yesu. Na ia te ia. I le teimi na toi tū mai a Yesu na ie woti. Sauni lau so o Yesu. E atu e tā lai le tala lei. Ana whai a Yesu au o tau te o. Ai whataritani I Osalema. Langa I sila fia Yesu. E lātou te le mawhaia o na whaia le ngā ruenga. Bea whaia le iai le nganga pa ia I a te lātou. E whapena le tātou wola I le lalolangi nei o I tātou o whanau I tātou o le tua. E le mawhaia na tātou wola manu malo. Mai tui na nau o le tino. Bea whaia le ia te tātou. Le nganga pa I o le tua e feso soani I a te oi. E mawhai ai o na whato I lalo tui na nau o le tino. Mea lo vai ai o tātou tangata. E mana o mi e oi. Le mana leo le nganga pa I o le tua. Ameni. Lang ole me mo I lava ai tuina tu mo I lava oi le tua. E mawhai o na whato I lalo tu langa na o tātou o langa. Amene. Ole me tā upu leo te manao talangi o ina te taone nei. Te manao talangi o ina I a te oe pe ta watu I a te oe. Le mana o le ngang pa ia le tua. The power of the Holy Spirit. Ele o se me vai. But it's the power of God. Amen. Na te feso soani ya te oi lo wolanga. Na te whamalosi ya te oi. That's the power that you need. You need oi them. Le mana o le ngang pa I o le tua. E mana mi e oi. Baptisoina oi le mana leo le ngang pa I o le tua. Amene. Asolo tusi ngā luenga le mtau mua ro iei. Ie whapunga ia Yesu. You look at that Acts chapter 1. Atau fai tau mai ai le fai upo e walu fai tau watasi mai ia. Ai maua o tōra. Now notice mai ai maua. And he shall receive. E le ma fai o no ia te oe le ngang pa ia. Pe a fai le maua e oe. E le ma fai na watu se mea pe a fai e le o ia te oe.
You got it because you receive it. Wa ia te oe le ngang pa ia ulanana Italia. E mawaina. Amene. Feitau mai ai, feitau ia. Ai maua o tau le ngang pa ia I lung. Ai maua o tau le mana pe a fio I fo le ngang pa ia I lunga I ate o tau. Resi whapunga I tano tu ai e le o I lunga I ate o tau a o tu tonu I ate o tau. Leanga o le ngang pa ia le ngofo I lo ulu e ngofo I tu tonu I ate ai. Feo ye le ngang pa ia is in you. Not over your head. Not outside of your head, but it's within you. The Holy Spirit is in you. Amen. E te maua le mana lea. O le mana lea nofo I to tonu I a te oe. Amen. Leanga whawhita auri nama leanga nā lo Tato vai ai o le ngang pa ia le o nofo I te tonu I isi tangata o lai ngofo I fafo. Le nga nofo le ngang pa ia te tonu I ate oe. Na te mawhaia o na pūlea mai oi I te tonu ma control I ate oe. Ma feso swani I ate oe. Aisea o lo I ate oe le mana lea. Where? Within you. Is in you. Not over you. Not above your head, but it's in your heart. Amen. Mātango fie. Pea whai e te maua le mana lea. I te tonu I a te oe. Amen. Mai whai ai o tōma mori mau I a tau I Ierusalema. Now here is the ministry. Here is the conclusion of the results o tangata o lo nofo ai le ngā pa ia I a te ia. O le a whai oi ma mori mau. E whai ngō fie ona e mori mau. Ma whai le ngā ruenga le atua. Pe a whai e nofo le mana lea I tu tonu I a te oi. Fai oi ma moni mau. E leo le poto, e leo le malos. A o le nganga pa I o le tua. E te le ma fai o na fai le ngā ruenga. Pe a fai e leo I a te oi le mana lea. Fea o ia le mana, o te tonu I a te oi. Is in you. Amen. Leise si mea mena mea tangata. Le ola au auna tangata I le tua. Fiso soani I a te ia. E mena mea I tātou le mana o le ngang pa I o le tua. Amen. Le mana lea na whatantani ai lau apostolo po lau so. O Iesu. Amen. So swani ia te lātou. Ina ia lātou ma whaia o na whaia ringa ruenga. Tātou sua na I ele, nā ruenga lo matau pue lua. O le matau tia lea, o le mana lea, o le ngang pa I o le tua. Le ngate fe so soani I a toi.
fai oe ma moli mau. A le mana foi lea na whapea nana mai a whatasi tangata. Le ngana lea na tautala ai la uso. Amen. Dato faitau mai ai. If I put far now, I want you to read that verse 4. Dato faitau mai ai faitau ia. All right. Lea dato iloa le oilunga. Wa faupunga lea ina matabu mua le faiu balu. Ai maua o tole mana pe ai foifo, pe a fioifo le ngang pa ia. O tolunga. Ale fa mai ai u manino ai, o mai e. Wa fatu muina ila tola. Le mana. Lele wa fio mai le mana. Nofo de tonu ya te ila tau. Wa fatu muina ila tau. Le mana leo le ngang pa ia le tua. Mena wo faingo fi ai. Le Galuega le tua le ngau tangata wo fatu muina le mana le ngang pa io le tua. Sili fo ia toi wo fatu muina o le mana le ngang pa ia. Praise the name of Jesus. Tama ye fa umuna fa. Ufatu muina fo ila toila. Le ngang pa ia. Wa fu ai no na tau tala ngana esese. Amen. O le fatu muina le o le ngang pa ia le tua. O le nganga le o mafu ai o na tau tala ngana esese. O le ngana la le sa tau tala i tangata ia. O le ngana le na mawhaia o na tatai mai isi tangata i to tonu o le whaoltanga. O le nganga i mapopo ai mea. O le nganga i le lei ai mea. Amene. O lo nofo i to tonu i ata oi. Fatu muina oe ele nganga lea. Praise the name of Jesus. Fa malosi dato e kalesia matangata uma. Ta meise dato ua vea ma fa na o le tua. Oe o le atali o le tua. Oe o le atali o le tua. O oe o le afine o le tua. Amene. Le amete le faifo oe i ate o o le atari o le tua. O o le afine o le tua. Praise the name of Jesus. Fatu muina ila tau le mana lea le ngang pa iho le tua. Mana ia tangata fatu muina le mana le ngang pa iho le tua. E sao fo i ona manatu. E sao fo i lona loto. Pea fatu muina e le mana o le ngang pa iho o le tua. Amen. O le mana o le nganga. O le nganga le tātou te tautala ai o le nganga. O le mana o le ngang pa i o le tua. Lea ua whatu muina ai la ua leo so. Whai upo lima, whai tawatasi mai ia.
Sana no fo Yerusalem tangata Yutea. Saya tangata umamaile la rangi so se tuenga. Ngana sayai. Asala to mana malama ina ngana lea na tautala ai la uso. Ono ole ngang pa io le tua. Amen. In other words, that the Holy Spirit evangelized the whole area. Spread the gospel of Jesus Christ. Inu ese. Lena lato malamalama ai le tua. Mava venga le tua. Aisha. Lenga lewa te tala. Ila uso ina ngana lea. Mai le ngang pa iyo le tua. Amen. Le tato jilo ai ole ngang pa iya nati. Maya itonu. Ole nganga nati manao I mele lei. Elese nganga e fa malepe ai se mea. Au le nganga e maupopo ai se mea. Amen. It is the power of the Holy Spirit. It's the most powerful thing in the world. Les le malosi ole ngang pa io le tua. Le upu le fanga ina io lu palang upu dynamite. Dynamite. Wingo se me e malepe ai mea. E fa penale manno le ngang pa io le tua. It is a dynamite. E malepe ai me tuai. Ai vai atu I me fo o lo wolanga. Amen. E mana mia e tanto uma le mana le ngang pa io le tua. Na te fiso swani ia te tanto. Hallelujah. E me fai ai ona tanto fai le ngal wenga le tua. Le mana le. So swani ia joy. Ai vai malosi oi ona mana lea. Le ngang pa io le tua. E ni le oi e ni le au. Le mana lea. Hallelujah. Praise the name of Jesus. E mana mia oi le mana lea le ngang pa io. You need to be baptized with His power. Kona yanga leile tua ya toi. Ni nei tau ilo falongo. Sari ele up. Ai mana o mie oi le mana leo le ngang pa io le tua. Ada tu tulai fatasi mai lunga ni tau le nei.